nesopi love. Good morning, Bosco. Good morning. Hi, Bosco. Hi. Le no school kidun po puno. No, it's cooking do pa. Aman nang tumta. Ne tum school. Nang lang doon ke cheng pen hak kidut nang lang doon mo de ni tum school nang peklang po puno de. Pini nesopi aphan first day school ke thom dun ji pu. Hajeng Kadon Bosco an lasi Kado kave nili channel kelang akorte atuma phananta. Good morning deho Kado kave phandak lapen pini first time lo pini pe school khuli pang cheng lo lasi had jeng Kadon Bosco an ke thondon hi pu hempen ke bar bo pun ya damnam ma pai la hela ya nesopi love. Good morning, Bosco. Good morning. Hi, Bosco. Hi. Le no school kidun po puno. No, it's cooking do pa. Aman nang tumta. Ne tum school. Nang lang doon ke cheng pen hak kidut nang lang doon mo de ni tum school nang peklang po puno de. Jeng Kadon Bosco. Nang peklang pon po puno de. Okay. Itung ke. Damnang ma pai. Damnang ma damnang ne. Damna. Damna. Lasi. Kado kave phanta. Pini bangke. Lan nesopi kidun high school. Kodak ma. Nang paklang pon pudei. Amat nang litum. Keceng pen kijut. Anang lang dun clear no. Dei ha. Binang ma pai. Sneeze or when you cough, use a tissue and wash your hands. That is always the best plan. Use your manners everywhere. Don't forget the magic words. You must use them wherever you go. Thank you, sorry, excuse me, please. Are kind words to say. Use them wherever you go. Thank you so